Rojbaş Adorno, Rojbaş Delima, Yurtsever halkımız, değerli dostlar, öncelikle dirilişin ve direnişin bayramı olan Nevruz bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Nevruz, Firavun, Nevruz hepinize kutlu olsun. Yurtsever halkımız zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kısa süre önce doğal bir afetten kaynaklı ve depremden kaynaklı canlarını kaybeden, yakınlarını kaybeden tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Yarınlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fakat biz her süreçte olduğu gibi bu süreçte de bu zorlu sürecin de üstesinden gelebilecek kudrete ve güce sahibiz. Çünkü biz örgütlü bir halkız. Örgütlü halklar hiçbir zaman bir zorluk karşısında yenilmezler. Ve sürekli bir zorlukların üzerinden gelirler. Değerli halkımız, evet Nevruz direnişin ve dirilişin bayramıdır. Gelecek Nevruzlara daha üzgün, daha güçlü bir hatırımla hatırlamamızı öneriyoruz. Evet biliyorsunuz değerli halkımız, yıllardır önderliğimizin üzerinde çok ağır bir tehdit götürmektedir. Ve halkımıza karşı fiziki ve siyasal bir soykırım yürütülmektedir. Ama hiçbir şeye boyun eğmeyen halkımız buna da boyun eğmeyecektir. Değerli halkımız, burada bu etkinliğe katılan, emeği geçen tüm buradaki dostlarına tek tek hepsine teşekkür ediyoruz. Sizlerle gördüğünüz için sağ olun, teşekkürler. Nevruz Kırıl'da.
que realmente é mim, não dá chance de nós temos que viver tudo, eu te chamo tudo aqui que tem, não tem que ter. Sabemos que quando eu assumir que tudo, tem que não vai ter. Quando eu Levamos biraz bem, ministério, talvez que esteja, obrigado, governo.
جنبي إنسان جنبي من الطريق الروح فيروزة زمزمة كردستاني كم روسيا كم مسلم كردستاني كم باكور كردستاني تمام من كلمة تمام من سبيل سكولي بنا سنبرة كواهينا سنبرة سنبرة أمس التنقية ذكر الإخوة البنكور الرجال كردستان الأفغان أول مرة زيارة فضل قاعد نجمة الأردن لبلد أو زيارة في الدهر دي بالتالي كثيرين سبب من النمط الحقوق بدل ما زيادة من الحقوق لما تكون صفوة خاصة أو أنت ما يكون صفوة خاصة كلك أبيض تقابلكم كلنا قربك كلمتك النساء خلقنا كلنا أولا النساء أبدا تتصرف باسم الجميل بالروز الإسلام كيف باسم الجميل جمهوري كان يقول صالح هدوم التنمية المسافرين الموجودين في كردستان الشيعي أنا قد كذي ليه مثل المسافرين كان يقول حتى الآن البربوزونية كان يقول حتى الآن الرأس يشتغل كان يقول للموجودين في كردستان أنها للموجودين في كردستان لما تكون تركيا كان يقول هذا المسافرين جبت أنا بيت وبيت الديمقراطية دولتك تجري من اليوم دولتك ديمقراطية المكان قال يقول هابونا قال يقول ديمقراطية شبوي خاص أتريد منها شبوي هابونا خاص أتريد منها شبوي ماشي في سجن في هربا نسال قال ما نمشي كونكشن في كلا الكلمة شيء لكن تبع أو عروس عروس خطاب ما بيجي أنت بني سير وجوز الرجاضة بني سير وجوز من رجاضة كلمات الفضائية ابتداء لهم بين الإشارات حروس درون الدولة تسمي من كلمة جيب قدر نفسه كلمة كلمة تبريارة كلمة كلمة كرد كلمة كردستاني كلمة تبريارة رحي مجلوب دوغانا رحي كمال كيرا رحي زكية أوكانا كلمة كلمة أدم بيرو بامريا كلمة نمار أوكانا ويش نبيتره مش بنيه ولا نبيتره إيش بيكلمة تبين سكرة نبتين تبين سكرة تروح جبري كبير تبين أمن نبيتره هذا خبر يعني تبين أمن نبيتره في شيء سكير بيكن أم جكيد على وطنه ما نبيتره أنت ما نبيتره شرف الناموس ما كردستانه خاص ما نبيتره أنت هني بير هذا كمية برجرام بام كوميتون شربان كوباني جهزا بيجي ترور أنتي ترور لكن كيس سوان الفا بتشوف كارك وانا بدو هليكوبتر وان في رمشة هواي كتل فاير بالشخص هذا شربان ده بالشخص كوميتان لقيه وده محمي شهيد الخير تكشين آزادية كبيرة شهيد النار نخل ما هري كلوزر لبين بنان كيف تكينادي هذا داوي محمد أقصل من الضم من البيت هذه بريكوبي هذه بريك تفارق المنزل مسؤول لكن البيت هذه تسمى الشيطان تبع الحركة أقوالك البيت هذا تبع محمد أقصل تبع حركة البيت هذا تبع أولي ميتارك تبع عبد الغوطان تبع الحدية تبع أوروبية تبع أوغر فهندري ماذا بكلا أوغر ما طبعا تبع الحدية دجام بكم تاريخ باب وراء تكون بكرم تكون كرم باب بكرم تاني راس بتشيلك أمي زمن باب بكرم حتى زي بكرم دجام بكم أركض أخلاقيا
أركك مروانية أرك المية واجب المية وأم خديل ومناطق خدها كبر أم خديل توصل خدها كبر أولوبي أم يك لبر أمي وحوزر يك لك ذلك ما تيما تفتوى جوان الماء أميز بكتشوغر ولا تفتوى ليه تبع أم بالخدانة خدها السبتة ولا تبيصل أم سرطمش بوي ما فرصته اگر أم بي فرصته كار لينا كان الكتوى حيثيات صار سال پیش یکمین دبی قدرم کرده وای بالاتر. امنه پیریزم. این زمان هنگ آوا گریل آنسری چیا شرط کرد. آوا یا فکر یا پنجه من به من روزا شرط کرد. نباشی کردستان پیشمرده شرط کرد. نبروزلات کل ما خروش و قادانه. نباکور تکوشیان سیاسی تکوشیان زندانم به خدا زندانم نباکور کردستانه. جبار المليار دولار السلام أنزار سلام لما قضانا زندان بكر عند الرجال لا يشيل فرقانا زندانا لا يشيل فرقانا زندانا هذا ليش جل بالكرمات جل ريفر أطول ريفر في زندان ده بس ريفر كندا ريفر أطول يكن كسر كوزبوي ما كردون رمشا ما بري كوبي فلسفة كي بري كوبي بريد كريان شين كريان ري كريان دارنا ري جمال بوتي أولي بكر وين بستانسا شخصا هو لأنه شخصا جلسة ديان بروزن دم عندنا أزادية ريبرات وعندنا أزادية فيزيكي لا ريبرتي بالمجيء أزادة ريبرتي أجر بخاصة بالحزان ممكن بنت كانوا بشيان بكرة لا أبرياء شرف الممثل يا أزادية يا ريبرتية يا فيروقاتية بشان وخدي وقت كات وحياة ما عندي بارفاد ده ريبرتي ترى كمية كيلوزر بالدنيا يحمي بكرة تنسى فلسفة وين ريبر ما بوفيشنا تبي عام قيمتها ريبرتي خباش بدانه تبي عام خدي الريبر أوبو دار كامل تبي عام شبو أزادية الريبر أوبو یک دقیقه نشکنن دیو کشن هر کس آنی خودم هر کس به کار خود چی به چالاکیان بر چی به حدیثنان بر چی به نخستن کرنا جوا کردن اب یک حمید که به خدمت آزادی ریبر آپوی فیزیکی ببینم شدید نکن او از دانش جناب رئیس الحکومت ببینم پیروزه یکی سال کافو یکی سال کافو یکی سال کافو Bilgi sağlık oldu. Bilgi sağlık oldu. Ama bir de canına bir de sol tekniğe bir gün verin. Faizleri. Hem bir muhabbet kurtar devlet kapının bir parlamenter bir dünyada. Hem de biskiliyor geri kurdike. Hem parlamenterdeki devlet partiye. Sol tekniğe.
Thank you very much. Thank you for inviting me here to celebrate Nevros with you today. I want to begin by wishing you all happiness and prosperity for the coming year. Uh, I know many other Labour MPs want to come today. My friend and colleague, Roy Russell Milo, isn't able to join us today. Please stay and see for not being here. And I know this year's been a very difficult year so far, but my thoughts and prayers will be all those suffered and continue to suffer with the earthquakes, storm Turkey, and in Syria as well. We're lucky that we're able to celebrate the Polish culture freely here today in North London. But it was not true in other parts of the world where there was oppression of the Polish culture. We need to fix that. The Polish people here deserve the full support of the UK. So may our friendship go from strength to strength. We have our solidarity and support now and always. Ross. Merhaba canlar. Direnişin ve barış saldırışı Temmuz'da Liman Bayramımız kutlu olsun. Anaların ağlamadığı, özgür, barış, sevgi dolu nice bayramlar bizim olsun. Neyros, Preston, bir şerefimiz, happy Neyros. Değerli arkadaşlar, hepinizi Britanya Demokratik Güç Birliği adına 2023 Nevruz coşkusuyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Mutlu seyirler. Yoldaşlar, 6 Şubat'ta Kürdistan merkezli gerçekleşen deprem bize bir kez daha rantçı, tekelci düzenin, sermaye düzeninin, halkların en baş düşmanı olduğunu göstermiştir. Bir kez daha tekellerin ve sermaye düzeninin bizim için, halklar için en büyük tehlike olduğunu kanıtlamıştır. Depremin hemen ardından normal koşullarda bütün olarak kalmayan enkazın kaldırılması için seferber etmesi gereken hükümet adeta enkazın başında durup halklarımızın ölmesini beklemiştir. Deprem boyunca halklarımıza ayıklatanlar, halklarımızı kurtarmaya çalışanlar yine ezber halklarımızın dayanışması olmuştur. Biz biliyoruz ki 10 binlerce kişinin ölmüş olduğu bu depremde ölümlerin sebebi depremin kendisi değil. Aksine bütün bilim insanlarının söylediği gibi, sivil toplum örgütlerinin belirttiği gibi kötü binalar ve bu kötü binaları inşa eden müteahhitlerdir. Deprem bir kez daha bize Türkiye'de AKP ve MHP faşistlerin halkların değil, müteahhitlerin dostu olduğunu göstermiştir. Buradan depremin hemen ardından dayanışmayı örgütleyen, dayanışmayı büyüten Britanya'daki halkımızı kutluyor, teşekkür ediyoruz. Yoldaşlar, depremin hemen ardından bırakalım arama kurtarma çalışmalarını başlatmak, AKP ve MHP faşistleri bunu bir siyasi avantaja döndürmek için bölgede o hali ilan etmiştir. Ve bu hal koşullarında bugün bir
seçim Türkiye halkları bakımından olduğu kadar Kürtler ve Kürdistanlı halklar bakımından da muazzam derecede önemlidir. Dolayısıyla bizler emek ve özgürlük cephesi ekseninde örgütlenerek 14 Mayıs tarihinde AKP ve MHP faşizmine büyük bir yenilgi uğratmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada Britanya'da yaşayan halkımıza çağrımızdır. Yoldaşlar, her oy muazzam önemlidir. Her bir oy AKP ve MHP faşizminin gitmesi için muazzam değerlidir. Dolayısıyla burada oluşturmuş olduğumuz Britanya seçim koordinasyonunun çalışmalarına katılın. Seçimlerde oy kullanın. Sadece oy kullanmakla yetinmeyin. Aynı zamanda çevrenizde bulunanları da oy kullanmaya teşvik edelim. Kuşkusuz ki AKP ve MHP faşizmi her türlü hileyle, her türlü hurdayla bu seçimleri yeniden kazanmaya çalışacaktır. Ama Türkiye'de, Kürdistan'da olduğu gibi bizler de buradan direnerek AKP ve MHP faşizminin hile ve hurdalarına izin vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz. Yoldaşlar, kuşkusuz ki bizler faşizmin sandıkta yenilmeyeceğini biliyoruz. Faşizmin tek başına sandıkta alaşağı edemeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla her ne kadar 14 Mayıs seçimlerine hazırlansak da bizim ruhumuz 14 Mayıs seçimlerinin ruhu değildir. Bizim ruhumuz Gazi'nin ruhudur. Durun, Cizre'nin, Röcae'nin, halkların ruhudur. Bizim ruhumuz dağdaki derinlerin ruhudur. Bize kazandıracak olan, faşist deyimlerine olan budur. Bunun bilinciyle hareket ediyor, bunun bilinciyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Kuşkusuz ki buralarda yaşayan göçmenler olarak, buralarda hayatını sürdürmek zorunda kalan sürgündekiler olarak sadece Türkiye'nin Kürdistan'daki başlıkları istemiyoruz. Aynı zamanda yaşadığımız ülkelere ciddi meseleler ve problemlerle karşı karşıyayız. İşte gördünüz, geçen hafta parlamentodan bir yasa geçti. Yasa bütün göçmenleri, bütün isyanları kriminalize eden bir yasa. Bu yasaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki ırkçılığa karşı mücadelemizi geliştirmek ve büyütmek bizim omuzlarımızda, bizim yükümlülüğümüz, bizim sorumluluğumuz. Demokratik Güç Birliği Britanya adına yol açtan tekrardan hepinizi selamlıyorum. 2023 Nevruz coşkusunu 2023'ü zaferle taçlandıracak bir mücadeleye vesile olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizim oyunuz, bizim oyunuz, bizim oyunuz. Nevruz bir be. Efendim diyor. Nevruz Bekulalı. Nevruz Tekuşi'yle. Havayla diyor. Havayla diyor. Havayla diyor.
Gelin radikal durumu. Kubber hayatı ya Nevruz azadiye. Nevruz Cumhuriyeti Kürt azadiye. Sekutine. Bekudane. Nevruz havayı hasikar. Hatta havayı hatta bazı duran. Kırıkı bekudane. Serhudani tekir olsun. Nevruz eski Yunanistan'dan anlatmaya geldik Kürt. Bedone kitayı Nevruz bu ya Rujda Hımın haber. Because the only one that he told the most basic president John McCoy, that's the American, that's the Partita, all the people and not the person. The Belgian, that's you know, Yanni, and then again, John McCoy, that's the only thing. I will think I know about the back in the Then I know the American. Then I know the we were educated, project new, take new, get a good, get a junction, get a project constitution. And Malay, waiting the road project new, project other, project terrible, better manner. When it comes to again, we have a measurement. When it happens to the government, we have a participant. They be better. That's not all now. That's been all the America, who put the Senegal, she didn't know all of the Sitama Kundi, that is the same level of the ground. Happy man, get it good, over here in America, and other. That's not the law for Vita of the Pena, if you have American Canada, who take you, get the double carry. Because you know, friend, these are the same chemical, there is a lot of the here. Within the world, there is a American chemical and the only thing the lot of the Kara, the Pima, there is a particular Java, there
Comandando Bacchai Kurdistani, Mawai ki Hudara ki Domina. Eri ko nazar ke liye Kurdistani, Vijay ki Gariba, Eri sare ke Gardanu ke. जैसे अंजाम नहीं किया निकाला बेटी जगह जगह में किसी बुरा जगह तक चेता हुई खूब अप्लाई अब उस सोचिए लेवल के कितने बेहतर जिसका ना किसी है एक ही लेवल में चेता एक ही जीवन बदलने के लिए एक हुआ ये ना हो गया पैसा जीवन में फिर हमको ये प्रोजेक्ट में कोई के जमीन नीचे में को अगर हमारे को हमारे को जो कि बना कर أقول لك والله بيومك أنا كوبي بريطانيا جاي لك ولا تقول في شيء جواب كم واحد بيومك بتقول تقول ولا هتقول مكان تدري كوبي تاريخ وفاجئ में अभी लोगों ने नजर में कर हम लोग अभी तभी इसका तो जब मैं अपने छोटी लिखे रुको है इन तीनों में तो मैं एक जगह आता है एक तो पॉजिटिव हूँ इससे तो कॉपी तारीख तो रोते होते फिर वो ये पॉजिटिव टाइप तो वो बता नहीं सकते इंटरनेट no de atreide para que deshacer Betuara o Picheco da Dama Piara Azarkata. The rest of our affairs, the Pictura, Gendarme, Terror, with Jacarino, with the Festival, Young Kelly, Yana, the Creator, the Terror, to remove our death, the Pictorian Henry Canada, from the high, from our second phase, we will just be complete. Determinul espune determini que fue jumhur fascista o mandaría que ante United. Tahabiri belki y que todo combinando nacionalista pero burjuesivo tahabirina que para que usted pesquise que pueda asociación brindar el dinero. Los números por todo parlamentario que este es de cartel que busco a la que Carlos Bernabé, Vicky Petren, competidos y dictatorial desde aquí, desde muy soberano, régimen fascista y de que tienen la desesperación de que la paz se domina. De que se ha traído la banda, y dictatorial se mueve en que fue, los bienes de estar llenos de basura, o sea, con tales, hasta el interior de la cadena, los llamados dominio, o la fe, pero ya ven que pensando en todo que domina. Ya no me va Bagulho Rosalão estoy aquí, tiene leche acá, ya no, vamos a salir un poco porque fue, miren, levantamiento, de que los Sebastián Choraje, porque tengo un como, así tenemos que también afiliar a que carita el concierto de este. ¿Cuál es nuestro salir? Si no pensiona sobre desarrollado, despachuras sobre desarrollado, ven con carisma jamás y fue de dominio. Querida artista, Afrika kutafata tafikiria kitu mle au kutinga. Porque kaskalo kile ndike wakuri kutendana ajabistan demokratik konferensi. Hangari fikani burjuwati tijafet kelime taharama nani एक नंबर एक हुआ नहीं कि तो बोला कर रहे वो एक हुए
siyasi zaman ile. Cumhurbaşkanı Fatih Bey'u Bıraktıkları ortaki kolaborasyonu kuru kaptanı amuri polisu yardımcı devlet politik doğuyor. Programlar ilanı pekala açılan devletli insanlara bağlı devletler ben akıllı olanlar var doğuyor. İşte bu becerikler takdir açılan böyle gibi. Takotani agar neuroloji ko antikal tamam ve bir daha هو الذي يمكن أن يكون قال الآن أرجع وأذكر ولا طريق وأرجع هذا ما تكتب فانتهي بما قدره من قصيدة وإلى غير القول يلنا يقول دون السلم ورد فيها الرجل كالمطار الرجل في الحسن هذا البكر وإلى الموضوع الرجل لبنان جبل البكر سيرون بروضة بيجي دروس بيجي سوكانين بيجي كل سنة تقبل يكفي التصوير بين قطع بريطانيا. لم تكن لتكون أمامه. وهم دارمات کی مزسران که جزاو پیروز به هر جزء سرو کاپو جزء گری لاین آزادی جزء گری مای قهرمان و همو گل مزوپوتامیا پیروز که من گرم belki misal Nevruz ben siyah geminiye erziza پیروز که ve Nevruz her gün bu yıl Kadab dalfadan Kadab ku gelme irada fatih diyardı. Dost düşmüne gelemezi, her saldı Nevruz'da tevgir buna geleme, tıksuzluğa geleme, gönedana geleme, bu serufati yapara, bu şehit yapara, bu derine yapara, diyardıke, irade beyandıke, herkes verirke dibine ve hatta Nevruz'da bir milyonan insanla Kürdistan'ı dervaya Numaral milyonan Kürt dostum gelip Kürt irada beyanlıdır. İro emre Londra'yı hem de vezir hem Kürt'ün hem de dost ağalı faydalıdır. Hem garibayı serufati aklana hem de kuş geriden aklana derfadan hem de lütfen faydalıdır. Hem jiyana ki der hem de rummet kabullar ki hem de azad verir. Azadi her de bir betir neziktir ve serkeftir yamayız. Strana the Kirura district, and the Islam
Kişinin sarı kartı var, kiremezler.
Fermanları geriler.
needs help at this time. As it's the new year, I want to wish everybody a great family time. I can see there's some dancing on the side, which is traditional, but also some people who are maybe more thoughtful this year, not dancing as much, because thinking about people, thinking about the pain and suffering and the loss. So, thank you to our wonderful musicians, our community leaders, and I do hope everybody has a fantastic afternoon. And we'll pass to Elspeth. Don't talk about that thing. हमारी नहीं था वही नजर सलाम मशीन में कुर्दिस्तान दे रहा है सलाम की अंदर में सलाम मशीन है सलाम रोकना सलाम काश्मीरी कुर्दिस्तान है सलाम काश्मीरी कुर्दिस्तान है सलाम अल्लाह सलाम दिलो रिकाल आपको अब्दुल सलाम जी दिलो सलाम दिलो बिल्कुल हवाले लेता बिल्कुल अल्लाह सलाम की घोषणा दे रहा हमारे बेटा कर्म करने वाली मेरे साथ हमारे बेटा जब अंदर नमा हबितो मिले हरा बाबू दरबार मेरे रास्ते में हमारे में हेजार को देखते करते हरा बाबू हेजार करता जिसमें तो तरफा की तरह और नौकरी जवाबी की मैं सोली की तो तरफा की तरह लोग यार पैसे खरीदने मिले Please have a big on to the front area. We are unable to continue our program because our friends are outside. There's many people who cannot enter the area. Please, we ask you to move on to the front area. Can we shift to the next time? हमारी रेशा मुझ भी हमें हमारी नास्तिक हमारे गलती हमारे की बिकें मुझ में नास्तिक भी इबाद नास्तिक हम सियासत अंदर है हम फॉरेनर है हम हिंदुओं से विरोध फिर समाप्त करना है हम हम चौधरी भाषा होना चाहिए हम हमारे बातों देखे ना वो हम कपिल के हम प्रदर्शन पूरे रहे betul Kurdistan betul budaya dan kalau ini hanya ini He is a politician, a lawyer, a human rights activist of Kurdish descent. He was the mayor of his hometown of Diyarbakir from 2004 to 2014. He was a member of the French National Assembly of Turkey for Peace and Democracy Party, and also the People's Democratic Party. We now welcome Osman Biden Biden Democrat Party الوهمية وحسيتها كبسالة أوزان وحسيتها كأن هبدو لآردي جالك بالحمد بكم وزنابكم نوروز لحمو كردان نوروز لحمو كردستانيان وبطلبتي شي نوروز لطالب يعني شهيرا هم بيروز بره نوروز هم بيروز بره Portugal, Iro Rosa Paritari, Iro Portugal Mujizeria, Persian Betul Merovai, Iro Rosa Paritari, Hazar Mukhaban, Seksan, La'afa Kurdistan, Baiti Kurdan,
in Kurdistan, Lewan Kazawan Turkey, Hazan Muhammad, Le Bradai Kene Bashman Kurd, Bradai Bashman Kurd, Wan Chawa Jin Daziane, Wan Chawa, Bun Bingaha, Hadi Pasha, Kurdistani, Roshwe, Riketsu Hotel Ware, Daiplo, Win Virginia, Zagier, ولا ينتهي ولا البيجن داجي زندان هذا الشيطان ولا البيجن هنوح ولا أنفرهم ولا البيجن كل شوا رجيم باس شوا كشرين أنفاني كشرين حياتي بودن قرباني زلمة صدام دكتور هذا الدكتور وين كاترين أنا لكي وين ببني قرباني زلمة إن لهم وين قرباني زلمة بس بنايم إيره أم دوّن مستفيد درباس كل بيا تشتي بكرة زلمة أشهد أنها تنتهي من لهذا الشخص في الموضوع تكون بناء حالته تكون بناء حالته عن بداية الإيمان كنت بس بقول بداية من الموضوع حالته سينتي بدايتي سينتي لازم أو حالته أو بناء حالته وخاطر هي هاتي كلمة شنو علينا بالكلمة ما تقول حالته كل تسلي كمان هي بسنة الله وحضرنا حالته كل هاي ماشي هي بسنة الله بس ولا شكل كل تمام هو هو قرباني الله أو سواء أنت في قلبي سواء كنت تقول دائما باشكويجي هو دائما ما سيرمو لا قبل هذا جمال أن تتسكي جنان يقول لكن نخلص لكن أنا لكن باس لكن كل يوم هي التي بأحبها أدخل تكسي مثل النادي لكن كل تكسي مثل كل وتجري وتكسي مثل كل يقولون السوداني فرنسي السياحة كل كردستان كالتي روشن بيروحنا لكالتي روشن تنبو طعم كل شيء هل مقابل حتى الخير مكان مثلا روحن الزيارة حتى الخير مقابل أو كومبليسيا بتحالات شبوه أو كومبليسيا بترسم أو كومبليسيا أو سكن كيميائي كل بتحالات هم القوانين مقابل هاشي نفس الرجيمات سكن كيميائي بشي أولاد الذي هزار مقابل جيهان دار بشي لكن أن تشبه الرسول بشرا أن تشبه الرسول بشرا لازم تتكلم سمع المثال من يقول سمع المثال من يقول بالنسبة لكم كشيان الفرنسا فرنسا دائما برايم أكبر التي يقول لا تذهب في باكستان لا تذهب في باكستان تشتكي في النهار
والتحسين ذكي أنا أنا كمجرم بشري شكر هزار شكر لكن كل بوجودك سببينك عن هيك لباقي كردستان أول رزقائك أو عن هذا من جالك ديكو لهر مالتي هر تربية كردستان سر باشور سر باكور سر رازمار سر رازمار هر مالتي كردستان شين جيبو بدر خدا أو تنسواتيا آريامانه رفانه آمده مالشه البسانه بازارجه أو تنسواتيا همو خدا بدر خدا دستورامه أي تقاسم تقاسم كم كله أو خشوا بالعلم يه باشور يه روزنامه يه روزنامه تستيقظ من الأرضية تستيقظ من تشكيلية أنا مرحلتي ليجي غيرك أساسيا همو كردين ياسون الكلام روزنامه أولي أناني إيره وان تستيقظ من الأرضية تستيقظ من الأرضية تشكيلية ليجي همو جيه كنت هيش نكتو لكن قول مستمع كورتاني وعلى حسب وأسرع كل هنوصل في رئيسي لندن بريطانيا تشترك جسم هذا وتحسين ما لو حزبنا أكان بيجيكوا كان بيجيكوا هزار شكرا as أولاد بيجيكوا أو بسمة تلاقي مثلا أنا شكرا أنا أولاد بيجيكوا أسرع أسرع أو بسمة Pakistan American. And Pakistan American. لجماعة خلاص شروطها بالماضي يزدان النواب أو كيف قاضي كردستان تدرجة أو تدرجة أو تدرجة كردستان تدرجة كل مليون كردان بايو كردستان تدرجة كردان كردستان تدرجة هر كردستان كردستان نها يلك بوتن هي أنت خاطر بوهلا فقط لا أستخدم وقت ما كنت وأستخدم برنامج بعربي نها شيء بوتن من هي وأجد استجابة وهذا يجي فرصة يجي كل مش خطره سيما جبوت النقارن من الأكبر جه كم كشيا جفرمانا جقاسنا صنا سيما جداري هيا سيما النقارن رفاعي إيروها أيضا من بتعمل سنة خديك جبوزاوي كردستان جبوزاوي كردستان يتخيل كيا يتخيل ما في حالة جبسمة كردستان جدستك حياني إيروه رشما أردوغان رشما أنقرة رقا كور جبوزاوي جبي نافذ جبوزاوي هذا فلسطين نافذ كوباشري كردستان فدرسنا بازوني كردستان نافذ كوباشري شكوى أوان أودي بشكل كل هذه الجيلين دولة أربابة أن هرم حرام دولة أكثر مش من جهة نفسك أكثر لكن لازم أن تحرم ثم أن تفهم ثم أن تفهم الحيوي ثم أن تفهم المرض والصبر يكبر شكل من هي جهنم حزب كل صغيرة تلقى شر تلقى أكبر تلقى جبا تلقى جبا جهنم حزبنا كل شكل من هي وشيء من لك كنت بس ومن لك كنت نعمل من شيء من لك كنت بس من لك كنت نعمل
ذكرت هذه الشيء أولاد خدا أولاد خدا كتشوف خوف حقوق نها روش هذه روزك لا تكون يكسر تبغى هيك من كردستان تبغى هيك من كردستان يكسر اتفاقا نتيجي اتفاقا نتيجي كور أم بهندرا بديشن دشمنين بعضو كالا ما بدوستناوا دشمنين بعضو كالا ما بدوستناوا بس برايم برا herkes baş bedanı bakıyor. Rusya में नहा चुनाव मैदान अजदबीन सईदाई में चुनाव मैदान अवान शीरत al medikrim दबोतन को करलाओ दबोतन सुवारेन हस्पा हल्के हैयाई सुवारे हस्पा हल्के हैयाई हस्पा कहराने हस्पा शामे हस्पा बगदाई हस्पेन आंकराई أو شقة بزابن أو نيمن أو نية كردان لازم تكتر روزكي بني روزكي همو حزب كرد كردستاني دبني سيوانة كدا دبني آلة كدا أم لهم بني دزمن يقول أم لهم بني أو كسي كد فاضن كردا سنبكن أم بدلجن شو باشور شو باكور شو ظلمات شو أوشابا خالد مراتابا خدا مراتابا سترى خدا لسر كل كردستان سترى خدا لسر وهميان أجهدي من أزغلت بهدي من أب نبروزا يا هي فاشينك رجيم أردوغان هي سركار أب نبروزا هي فاشينك حوالو هوگرن में برای صلاح الدین دمیرتاش دیگر yüksek dal Gülten Kuşanak Tevfik Mücadele Burhan Altun o همه یک زمانه en yanındaki vaziyeti en zorluyor. Eleksiyonu reprezentör bu altına Kurdistan az bu kurbaniye az bu hayaliye. Cevabımız cevap saat o saat haşında. أموال بالنهار أموال بالنهار لسنجي صندوقه هاي كردكي هاي كردكي هاي كردكي حسابي كتشو خوفي كردان يك بودين وحشته يك جزيرة حافظ شيطان أموي حسابي جرشما أردوغان أموي حسابي جرشما فاشستان بپرسن فمن التخير وفشيغا Stara fada, stara fada, Zon Jian Azadi, Zon Jian Azadi. Olá, Dostan.
Ele nunca vende certeza o tempo, investia, né? Agora depois, de que ele mostra, que Cristo olha, nós não falamos de Deus que de seriedade, nós não isso, de que ser o próprio, de que ele vai ser o chão para te conquistar no próximo, não vamos fazer. Vamos de que mira chão para te conquistar o drama dele, não está? Bakü'yle Kürdistan kadın geçirdi kan. Bakü'yle Kürdistan. Bakü'yle Kürdistan. Rojava. Bizi. Rojava. Evet, şimdi biz kontrol parçası Kürdistan. Bizi Kürdistan. Bizi de koruya geliyor. Bizi koruya Bizi de Kürdistan. Yekitiya ve Beratlı'ya Azadlı'ya Kürdistan.
شوفوا أظن كردستان الشرقي جنبي مسجون كلنا كردستاني بيجي من خلال الجريمة يقول الجريمة جزيرة يبلغ سوا دي تقول لي وين جاني لو عايز انت شركه تشوفها ولا كده كده
رجالة الرجالة كلك سباستين شفتي ما زلت جبوا عليه تمام مظلوم وبلاد هذا شفتي واش بهم
Phoenix Classic, أمانية خلق الروزة مالكتي أمانية خلق ليش مالكتي كما سبوت كما تسبوت كذا وصلت شو أجينا كذا سبوت كما خاطرين بس كيف كنت تقول كيف يعني زيادة من فوق بس أنا بقول One is the horror of the earthquake and the loss of life and destruction of buildings. But what that's also shown is the way in which Kurdish people have been treated in so many parts of Kurdistan. Their buildings were insecure. Corruption in the planning system meant some of those buildings simply could not survive any kind of earthquake. The other issue is the right of Kurdish people to lead the lives they want to lead, to speak the language they were born with, brought up with, and to have their own right to self-determination.
the idea of Palestine in the 1920s and suffered a great deal in the way in which the governments have treated them in all parts. So my solidarity today to Kurdish people in Turkey, in Syria, in Iran, in Iraq, but also to make the way past to the future, self-determination of the Kurdish people. And that requires the freedom of Öcalan from prison, the ability of Öcalan to lead those negotiations, have those discussions, bring about peace, justice to the Kurdish people. Can I also say, personally, a huge thank you to very many Kurdish people who made their homes here in North London. They've developed their businesses and activities, and they've developed and strengthened and improved our cultural life. You're a crucial part of our community, and you will always be welcome here, and always be supported here. But I will also say, I am utterly disgusted with the government's approach to asylum seekers and refugees. Yesterday, I was on the demonstration in Whitehall to oppose this disgraceful piece of legislation that would prevent anyone arriving here by boat getting to a place of safety and being allowed to remain. The right to seek asylum is an international legal right. Many of you know the dangers and hardships you went through in order to try and get to a place of safety. Obviously, you made it, you are here. But when this country is involved in wars that bring about the fleeing of people and try to reach a place of safety, then we have to say refugees are welcome here. We will support them. They'll be our neighbours, our friends, and tomorrow. They should not be removed to Rwanda. They should not be put in prison. They should be welcomed and supported. Iran's in a time of hope. Iran's in a time of music. Iran's in a time of celebration of all the achievements of the Kurdish people. Long live the Kurdish community. Long live Kurdistan.
زوجة بخير الله سيدنا السلمان ونجيب كبيرة بخير hiç insanet kadar xeyirləşdirmir, kadar kuşturur, azar itarak kabul ediyor. Mağazayla la aslında şimdi içinden. La aslında şimdi içinden. Aslında kavgatım kavgatım. Eva çok kazanıyor kur. Agar biz şikayet dünya bir adım daha. Allah şeklinde aynı şikayetçiliği milleti kurdu. Kardeş, hava kabul et.
جشنتی و خود کناشتن پلیس ناره شنگه 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 باید بسازه بخیر دوستان حالا من بسیم سرده بیارم همون کشیده که حضرت دیانم به انسانی دعوای من حکومت که هم دورانه که کردستان به دولت چیز دوری که نبودیم هم دورانه تنیا کمپلیت هم دورانه استراتژی ترکیه و ترکیه کرا و ترکیه ترکیه و تو بس Teknoloji utility with the Turkiye temsil. Canına tarafını yapayım. Asli Kurdiye.
وتركيا وذو فخار أصيك يا ضعيف ولو شيبها حالي شمس أيديها حالي ولو شيبها حالي شمس أيديها حالي Bitmedi canlı. Ben gidiyorum. Seni ben daha arayacağım. Hani buraya görüntü göndereceğim. Sen de çalışır.